Kemudian kamu main. Ini ngelapar. Nandok kayak tuangi bot ira tuh. Buat. Nyai ngubar dagang nak ya. Tadi setelah mulai dagangan ngubarnya mana tuh? Awak lu udah ngabok keris gitu. Main. Nah, coba main. Kerisnya mainan. Mau tagihan kengken nih jelmona nih. Nyerang. Memang. Aduh, saja belum mau lengah aja. Nah. Tulungin, ngejok na bundo. Ye. Tulung. Sakit udah. Waduh.
Made. Kau Kang Boy. Madai. Ijo kalale. Ijo ale mere belok ke nanti dia ngundi uwo. Bang sing ngalang joh ya aneh dia po, aneh dia. Ya mulai po. Yen hilang anak pedalang. Ijo kalale. Nyen kalori. Lepo Made. Betulong. Ngayo nak bunuh di bantingan. Iko balik mato. Lemo apa nih? Yeay. Sina tawang nih. Sing. Anak bodoh di bancingan. Yeay, ratu sungkolo. Tiang bercicang nang diang. Awang apa dong? Tawang nih. Sing ndelendane kriano patih Wortoman. Ye, nangkil nah. Nangkil ae. Lungkro tiang. Nyen sini nyen. Tiang ipo mamoran minaten sepuluh. Di posisi inggih pecalang duwe puri jeneng inggih saneng nguni titiang sampun beno ngejang ciri to inggih tong ipo mamoran cine titiang sampun ipo mamoran inggih aduh tomen ya tangkel ingkeh lebihan kendurang dasar dipan sing ten ngenah jelemone. Kenapa dong? Kendo. Puniki tetekan duwe maco. Niki tetekan bener tungkat. Ye. Kalian kon pito apa malu? Ngenah jelemone. Kenapa? Puniki tetekan duwe atas bawah maine. Atas bawah. Pate sipone pacoan nah sipone kemplong ingo. Yang Nabi. Mai. Nih bo. Nih loh nih. Ini siapa Nabi? Jok. Sao. Mangong. Kagak Benar memunyi kan ya. Menang sampunang agak gugung. Sane muani puniki. Niki sampun pianak titiang. Ani serep pangci. Inggih. Muani. Niki sane muani pianak. Kaltijo toh. Ni muani nih. Inggih. Sunak kengken ulu kenai panah. Sampun ngapi. Dong kengken ulu cingai panah. Panah tonen pragat belekado ken memene gitu. Sapuniki nih memenipun kan beling lah ada sambung wayah beling nih. Saran ke bopidan memene kalau mengiring lapana harus kelincak malu menjalan gitu melai memenipun ya kan dibencingai jag lekat panan madancap kendan bungut-bungutnya itu. Ternyata ya luung aja. Oh ning nai. Ngomong. Paling ale uli tumian kijo. Nengen. Oh, ngerti Cang? Waduh. Ngomong apa ya? Kemudian ngajaci bahasa Jepang nai.
Sane istri puniki kaya wenten tiyon. Ida Dwagung istri saking Puri Karangtunggal. Puri Karangtunggal. Inggih. Ah, yen Ida nak perot cokor. Apa gagang pokok? Kene mah ngoyong ci manudina. Bener matur kemudian lho. Enggak. Cokor ini. Ane buduh ne pianak lah paman. Aduh. Bangun. Kemudian dewa mau penganggo kene nih. Sing kenapa nih dewa ngingetin ibu? Dijo menerahkan tamu. Ilo kungkan bubuh Ida sungkan budoh gitu nah, sungkan bubuh. Sungkan tepang net. Wah. Cina matur dijo ado balia. Sampun nabi nyenantuk di tiang mati. Wah, nih. dopo ngale bal-balan. Ale bal-balan. Jika ada di Maradona nih. Cai lengah masih. Dopo ngale bal-balan. Dong ale balian. Balian. Men kengken kena dine. Ale debabli. Ale debab. Ubat. Niki kocak sampun wenten tamu. Karena si kalau ngatur orang ubat. Kamu angon ubat, iki nene ngon ubat. Apa kelangon cening? Krisyo. Kres gitu nah, Krisio. Cara penyanyi kalian sih. Kres ada nenek Kres. Krisyo. Wih, kengke nang aturang ning, kengke nang ninah tamone. Oh, Tiang. de mitra jepret. Kengke Tirto Mitro. Mitrane jepret. Oh, kudang Tirto ne. Jepret. Oh, what itu. Wih. Sore. Sambung. Buat di dewa ngalupang sebar nih. Mas Nah, Nih ngupang kami dewa. Nah, si makado. Apa ni? Sedo Ida Dwagung sedo. yeay. Oh. Enak. Aduh. Bawa bungut sakit gigi senja gede. Agat yang makecok gigi cie. Ros kan gede bungut wog gitu. Ay Krisyo. Krisio. Dijo bakat sini. Kenapa nih dewa ngingetin nih? Tuh sing ada lain pusakan beli nih dewa. Cai dene tuh. Dijo cai man keris ni bangki pi anak sini. Disampun mau nus pusaka punika. Wau raris makletak ring manah titiang. Yuk tingangobin. Ipun nuenan ratu. Bener? Awinan yo ngabo dijo bakatang cai nih. Sapun Alela. kengken. Alila kira. Lela. Ning lah gitu na alila. Wenten pusakane puniki, sapuniki wiwitane. Pianak titiang puniki antuk titiang muda.
Iya, Inggih, ipun raris nyungklit pusaka. resene gelah yo duduk gitu. Belawar ada ini. Cilengah ki. Dados kenten titiang Sing yo duduk ada aneh. nenten. Duduk wah sing ada nang pana mau pilih sanadan ki. Tung tiang belawar ada di pana sini. Nenten ipun mewasta ijambe layar. Oh, Ijambe layar dan belawar mesate yo. Belawar. di bang nawanga. Nih keris nih druweni dodo agung putra anilang ruang daso cibana ne malu di Jawa Kaci. Kelah bro. Ora. Apa kone? Gelah lang cempleng. Gelar Dua agung putra meduwe. Gelar baru agung purta. Nih yo ngaku dua agung putra. Inggih. Dua agung putra bungut uwo. Nyet ketunen cinggu iban cini. Wih. Sejabo ilo pegat bong cini diajang cing raos teh barawa. Nak ngudiang cening cemplang cempleng. Pusaka duweni itu agung putra. Cening jeung cempleng gelah. Wah, bang, lah, lunas mico kemergan gagangmu. Apa? Nunas mice kemargan. Aku ke Glogorna. Nunas ijo itu di Pemerajan. Oh di Pemerajan agung lendangan. Layan keco jo pinunas yo landan keco jo merajan aku. Raresang. Pemerajan. Go.